trčati kroz šume gorostasnih planina. Pećine stare 2 miliona godina. Najuži kanjon na Balkanu. Slušati pesmu ptica. Žubor čiste vode. Koncert za prirodu. Je privilegija koju nam priroda naše zemlje nesebično pruža. Već 20 godina Kancelarija Zavoda za zaštitu prirode u Nišu radi na očuvanju ovih prirodnih vrednosti, na zaštiti biodiverziteta i geodiverziteta, na povezivanju čoveka i prirode. I radit će na unapređenju naše prirodne baštine za generacije koje dolaze.